المقتدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وشيء الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وشيء الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المباشرة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرات المحترمين والمحترمات إخواني fillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaliha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Yang kami muliakan dan saya ta'zimi Gurunda Ustaz Sahidin Sabi. Beliau adalah penyuluh di Kawa Kecamatan Baranti. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Beliau guru saya mulai di YP Rempang, bahkan waktunya ujian saya tinggal di rumahnya beliau. Ujian nasional itu tinggal di rumahnya. Alhamdulillah bisa bersama beliau pada sore hari ini. Yang kami muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat NU, JSN juga, jamaah safari muslimat, datang orang tua kita, maaf Pak. Terkhusus kepada para pengurus muslimat NU Kecamatan Baranti. Alhamdulillah sore hari ini kita mengadakan pengajian rutin. Tidak ada tema khusus yang saya diminta untuk dibahas, tapi yang berkaitan dengan keadaan ulangnya adalah bulan Rajab. Yaitu ulang rajai
Dua telu pak donang napa golongan Nabi ta. Yang paling masyhur doa apa golongan Nabi ta itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Allahumma barik li ikut tatambayang barakah ya rega talengga barakah maraja hilalanna ular raja. Ya ko barakah hilau berarti derajat. Ya ko makna berkah berarti kualitas. Ya ko bicara barakah itu istilahnya nilai. Ini ko melo kiele barakah diangkat derajatnya perbanyak membaca istighfar. Tapi gaya baca istighfar opo ilalan na ular raja. Magi na istighfar na anjur katau pandrita na sabaan katau hadesa na nabita makada syahrul rajab syahrullah. Iya ular raja ulan na po ang Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Iya ulas Sya'ban ulahku nasa nabita. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Iya ular Ramalan ulan na umatku. Jadi aku maka deh syahrul Rajab syahrullah ulan na po ang Allah Ta'ala berarti istighfar ko tumayga. Iya ko ulan na nabita kaya salawat. Iya ko ulat ta nasa ulan Ramalan tu ulat ta okon itu yunri mangilaw. Makanya kalau itu ular raja yunri baca istighfar mega, ulas Sya'ban dipegai salawat, kemudian nanti bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran dan sholat. Sekaligus puasanya. Jadi keluar, jadi rona ibaca Pak Dongeng Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Iya ko jama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya ilo do ngerti keluarga. Kita doakan. Jadi ya kuyero Pak Dongeng dibaca setiap kita berdoa usahakan ipatame ro Pak Dongeng. Okilalana ular raja matuk sampai Sya'ban dia ko kupira malam matuk napa pa dibaca. Iya. Nasa barakah ilau ko. Kemudian amalan aga selain banyak istighfar. Ya ko ya bu istilahnya ya biasanya istighfar madupa-dupa mo. Ang kamalay istighfar kami na mapuncoe makrabani astaghfirullahalazim. Ang kalalo makrabani astaghfirullah. Ang kato baca astaghfirullahalazim. Ang kato baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ang kato baca Allahumma anta rabbi. Dena kada astaghfirullah. Makadani Allahumma anta rabbi. Idi puang Allahumma anta. Idi puang kuku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dega gapus sangat dinadi puang. Jadi makanya itu pengakuan. Makanya itu yang disebut sayyidul istighfar. Nah sebab pengakuan nih. Imun ripitul milau tobat nabi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Jadi milau alin kami matoki. Jadi iya Pak Dongeng makanya nabi ta dega Pak Dongeng na paturu puang Allah Ta'ala nasabari ibalisi teri sampai matanya bengkak. Coba. Jadi boro matanya ibalisi teri on rumah sesak kalena nasabak na paturun na puang Allah Ta'ala sayyidul istighfar. Apa makadai puang Allah Ta'ala na podangi na dita podangi umatmu Muhammad. Iya ko nabaca ya Pak Dongeng ngikicak pasoy namata ya tuase iya jamin oki surga ku monro. Iya ko nabaca ko wan ngikicang namata ya tuannya iya jaminan na. Makanya itu Pak Dongeng makanya itu pandite niki mamal kami namo ak kedua ni nabaca sisa pasoy sisa ko wan ni
isa surga itu. Tapi dena kada puang Allah Ta'ala langsung itama surga. Ya, dena langsung tama. Maka dani puang Allah Ta'ala ujami etamu ke surga. Apa iya tuh ko jaminan Pak Bu, angka ya mati sahih. Iya ko mati sahih madu berupang. Angka mati sahih ya memang deni dio, deni ceme, deni tolai pakaian na, iya moro pakaian na pakai, na reko pakaian na pakai teh mamusu. Dena ni walung, pada di makadaya ni pawalung itu tidak diganti, cukup itu pakaiannya dipakai untuk dimakamkan. Tidak diganti bajunya dan juga tidak dimandikan. Ya kau mamusu itu yang namanya mamusu memperjuangkan agama Allah pada kue Palestina roh. Yang meninggal itu memang tidak dimandikan lagi. Nah sama naten memang tidak bisa. Maka itu darahnya itu menjadi saksi kelak. Itu tapi selain itu dimandikan. Kega mati sahih, mati karena melahirkan. Mati sahih itu mati karena tenggelam. Tahu mati labu, mati sahih tahu tuh. Biasanya mati sahih bu, mana sejaminan na surga. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji kata Nabi. Nah salai bolana lo matuntu padi sengang agama, nah takut mati, maka dia mati sahih. Jadi itu kelebihannya tuh. Tahu matuntu padi sengangnya. Makanya kong kanata si tongan na makanya ko mabela-bela masih sekolah. Aja nama cewek. Pak pesantren ya, kok ke pesantrennya mati, itu mati sahih. Makanya kong kanana malah saja si tongan na pesantren aja na di parewa. Ni aja di parewa. Majani to milodo maka kono tu mati. Itu istilahnya ketomelo, ya makanya sebenarnya pondok pesantren yang bagus. Yang bagus itu memang nasihatkan perumahan untuk santri yang sakit. Taumaton na lokoro aja nana iparewa lo boleh. Taumaton na isuro lokoro monrongi. Ya kau mati anak lokoro itu akan mati sahih. Nah sebab makanya ada saya man kharaja fi baiti nigi tafsalai di bolana. Li talibil ilmi untuk matuntu di sana. Fa huwa syahid hatta yarji hingga dia kembali. Jadi dia korewa nilo bolana dia nileki. Ikaw kira. Pada ini loki mak pengajian mak koe mak kadane kalau mak pengajian natako nalapok kyoto na tomate mate sahiki. Majali to nilo do mak kada mudah-mudahan ko ka rumah tu majelis tadi me mate. Pak nito mana mo pamate di. Kemudian itu yang mati sahih. Kemudian ada juga mengatakan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Makanya termasuk longsor itu juga. Kemarin di Bali itu kayak likuifaksi, kemudian tsunami itu kan mati sahih. Caranya puang Allah Ta'ala supaya akan itu selamat. Umat dan Nabi itu luar biasa Pak. Cuma ini makan anak-anak musibah. Padahal si temannya itu ipas salama, sebab kematiannya itu mati tenggelam. Nek mati tenggelam itu mati sahih. Dia ini kepakutan mulai. Cuma kami tahu pandrita maka dah. Dia yang mana nama mati labue. Ajak kamang kapaboto, longi boto, nalalungi polisi na mali na mati. Koni mati salah binasa gitu. Tapi ada ulama tidak. Pokoknya semua orang yang mati tenggelam itu mati sahih. Jadi makanya saya wasiatkan ada beberapa itu. Itu keistimewaan. Tapi kan tidak bisa kita minta itu. Istilahnya makie. Dene rule misalnya rumah kada mati sahih mau kita matu. Makanya kalau saya amalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita mati sahih. Agan ro amalan. Termasuk aja tersilap pesejene. Kecuali wanita yang haid. Jangan berwudu. Wanita haid itu tidak boleh berwudu. Jadi aja tak syarat jene, ya narusak jene tak usahakan mak jene. Jangan jauh dari wudu. Pak itu jene barakat toh. Orang yang ada wudunya itu selalu dijaga oleh para malaikat. Iya.
Pak angkat tuh ada hadamnya wudhu itu. Biasanya hadam malaikat penjaga. Makanya itu tahu makaja kong kajene ada itu nakan na itu pati-putipu Ada biasanya rupa campak-campak tidak. Nareko kajene na tahu Makanya ko tumelo pasai suruh ki majene. Neki salay bola jene ki. Dari Karawang misalnya kanan apa ilaw din na. Kabasta. Na bere mo lawan na bere mana to. Itu yang karena tidak ada wudhu. Tapi sitongan na kan angka penangkal niya tubuh. Untuk apa angka nito tu dia tu tahu magampal yala gagana. Yan ang kataw tu lima kita teru. Kalau kita kerja nak makolala matane patasi. Rasa kita makai magampal yala gagana itu. Apa pada nito ko sitang nga nyota na makan. Hindi nito tulipada tayo kakarudu sebenarnya penangkalnya itu Bu ada. Ia kotomelo salay bola termasuk itu baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Tapi ipakanja kita ngang baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Isa mo pahangiro Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nasaba asanna nasaba kuang Allah Ta'ala unri mapasandre Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Manang kadobolo Bismillahi jolo napatawakkaltu napakasi 'ala Allah. Sa kami itu Pak Dongang sembara Pak namo tania namo anu napasate o kulalangi ko yetu napake namo yetu jingin leseto ko yeti baca. Lesse tu jingi ku yati baca. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Dega ga ulle ku pong idi palalang. Yati baca ko to. Aja na to jo kabang pa ga to tahu ingat na minapasak keke mausu ya tor na palayolo aja. Tania ya jo ta baca Pak Dongang bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Agan na ilaw pong Allah Ta'ala ko makare bismillahi ilawi langsung dari asma'nya itu. Ini pengonroye berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Makanya serahkan ina pakijoka. Yaitu ampai ya matoto ko bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Angka tu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Itu bismillah mega. Angka 20 itu bismillah tu. Kapala manang yero. Bismillahi la yasriku su'a illallah. Ang katutu, jadi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Iya naribaca, narekocyaki na kana yero na pacampa-campae, ya ko pura ki masampajang mangaribi, si bawa masampajang subuh, ibaca iku Fatihah kacicang, kulu Allahu katallu, Kulau suberat bil palak, kulau suberat bil nas, masing-masing satu kali. Napa ayat kursi, uraya kursi, ibaca niero. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, wala fis samai, wa huwas samiul alim. Akatalo, ya ko mangaridi ni baca ya tu, nadati subuh tu din nakabnega tipu kita. Iya ko mangaridi subuh ini baca, nadati mangaridi, ya ko mangaridi nadati subuh. Makanya disebut amalan pagi dan petang. Tapalami itu Fatihah. Qul huwallahu katelu. Kulon suberat bil falaq, kulon suberat bin nas kacicam manam. Ayat kursi kacicam. Yaitu ayat kursi yang saya pernah dapatkan itu ada 7 amalannya. Angka itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari pangopot itu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kata huruf na mim la ta'khuzu zinatu wala naum mim siya ko to yan na to nakadakalicu buki ko lapalangnya ya kung kabolata mabela melo ipala-pala o ko jupanda ciyaki ko natamay panga yari baca neri yaro napokorong mim ipatamay yaro
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Laisuk buyero boleh korinala la palamin Itu dalam ilmu hikmah. Iya. Jadi aja to si tale bola ta tasila kan ngokoro. Apinat dinge. Kenro ang kalalo makada namolak kay kolay joka na pachanri ngiri bacani. Yang kalakay na yato mide gaga sabarani. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu zinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ukur dha'i pertama man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni 'ala ma baina aydihim wa ma halqa wa la yuduna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ukur sirun min pacapuran. Iya. Jadi itu tuh yang mana? Tapi ayat kursi. Ya dia baca anu nih itu dipakai ya roh. Hanya napake dalam ilmu hikmah. Dalam ilmu hikmah. Iya ko makaraki wani patutuloy bacangi. Iya ko meki maripa sa paman niya roh huruf hijaiyah. Iya de egago ko suratul Fatihah. Toki ko kartasa ko jumai ko ilei napatatentele porbolata. Insyaallah ko napabaraka ko ngala taala dinenre kipan. Cari huruf hijaiyah yang tidak ada di dalam suratul Fatihah. Jadi ingkat tu huruf hijaiyah dego ko Fatihah atau pitu. Aja no tapungi kasapa. Ipodan dia hanya si Pak Guru. Makanya guru dalam kitab-kitab hikmah ini Pak. Itu kok dalam kitab Mujarrabaku berada. Makanya itu pandrita mamalkan ngero. Makanya aku ya tuyoki na paitaro ko onrong ngero istilahnya barang yang kita punya. Ninaw itu tahu. Makanya di kendaraan kayak di motor itu bisa ditulis. Tapi aja nayaway taro. Tanya ko kiselana yoki o kartasay na paitentele. Jangan di tempat yang bisa kotor karena itu huruf hijaiyah. Itu ada 7. Tempele yokoro. Itu tidak akan dicuri. Aku ninaw itaw rewa temang itu.